imate pozdrav od Griffon DS kanala, dobrodošli u novi video. Danas ćemo da igramo igricu Farming Simulator 17. I mi možemo da počnemo. Ovdje sam ubacio par novih modova. Novi mod je, kako se zove, nova mapa koja je Euro Farms. Mi ovdje možemo da krenemo, već sam probao malo ono da bi se uputio kako izgleda i to sve mapa. Nije loše uopšte, ovo treba malo duže da učite, ali dobro. Ja želim da vam se zahvalim na evo skoro 40 subscribera, još malo nam fali do 50 i idemo sigurno polako ka 100. Baš mi znači podrška na kanalu i vidim da gledate videe i da vam se sviđaju. Ako vam se ovaj video svidio, ostavite like i subscribe i napišite mi u komentar šta bi trebalo sljedeće da snimam, a da nije nešto previše zahtjevno za kompjuter. U ovoj sada epizodi neću da igram, neću da počinjem s obradom zemlje, ništa, nego samo malo eto da uputim na farmu, kako to izgleda i sve, da bi posle onda u nekim sljedećim epizodama mogli već da počnemo da snimamo, da obrađujemo zemlju i tako to. Ovo se učita, ali mi možemo da krenemo. Ovdje je sada FPS drop dok se učita. Evo ga. Evo ovdje treba ovo da se... Evo je moj auto. Evo ga, već radi. U igrici imate da streamujete radio preko interneta, što je veoma dobro. Ovo sve možete spokusiti, ova trava i to. Mislim da ima i da se drva beru, ne znam to sad. Vidite, velika farma. Sad idemo ovdje. First person je dobar. Nezgodno je što sporo skreće ovdje, baš sporo skreće. Vidite, ogromna je mapa. Ili kako je ljepše ovako da vozim, ne znam. Loš su uradili ove krivine, baš su oštre krivine, pa se lako ono izleti odatle. Ima vetrenjač, ovo je mislim Holandija. Da se radi u Holandiji, imalo je negdje u opisu moda gdje se radi, učinilo mi se da je, mislim da je Holandija, ali dobro. Mapa je ogromna, vidite ovo koliko je, vidite, to sve ima da se obrađuje. Zeznuto je što su dodali blato. Idemo brzinom svjetlosti. Sljedeći, ne znam šta ću da snimim za sljedeći video, napišite mi u komentar šta bi mogao da snimim. Ne znam šta se ovdje radi, ovdje se nešto valjda prodaje, ne znam jel. Ne znam šta se tu radi, tu nešto, ne znam sad. Ovdje je velika izbrdica, ovako ja ću vam pričati šta se gdje radi. Ako poželite da skinete ovu igru, ostavit ću vam link dolje u deskripciji. Sad ću malo da objasnim šta ovdje ima, ostavit ću vam i link ovog moda. Izvinite što ovako zvuči, malo sam prehlađene. Evito, ovo je nezgodno što se desi.
ovo je kao jezerca, ali oni su to loše uradili, vidite ovo. Mogu lagano auto da dođem ispred. Ali nema potrebe to sad. Dugo mu treba da krene. Ovdje... Ovdje gume. Ovdje mislim gume kupuju. Ne znam što ovo neće sad automatski prijekti. Ajde. Baš mu dugo treba da krene. Sada, te gume stoje, ne ovdje, ne znam šta je ono. Gume stoje ovdje. Baš ono, možete da ih uzmete sve, ali meni ja to trenutno neću da radim jer nemam potrebu za time. To ćemo kad počnemo već sa obradom zemlje. Nisam primijetio da ovdje ima traktor. Ali dobro. Mislim da skidate gume i donosite ovdje i mislim nešto da... Čekaj, šta je ovo? Nisam vidio šta je ovo. Ne znam. Baš se crni. Idemo sad ovako. Sad ćemo da vozimo malo ovako. Nećemo dugo mi da vozimo ovako. Nešto su dodali, to je blato, ono je veoma nezgodno jer se javlja u predjelima gdje vi obrađujete zemlju, pa je baš nezgodno jer lako može traktor da zaglavi i onda vam treba, i onda ga teško možete izvući, to ću da vam pokažem posle. Ovdje, ovdje customizujete vaša vozila. Ja ću ovdje da njega customizujem. Šta će da bude? Ajde, crvena. 4. Ring color žuta. Može ovako. Grešku sam napravio. To će da bude zelena. Evo ga. Mislim da je dobar. Na računu imamo 16.800, imali smo 20. Ovo pored cifre, to je koja valuta se koristi, pored toga koliko je vrijeme ubrzano. To je sve to što gorima. Sa ove desne, sa lijeve strane imamo kao mali info, ali dobro. Ovdje vam je transport, ono što vi proizvedete, ovdje možete da transportujete, ali mislim da se to dobro plaća. Nisam sad siguran, ali... Ne. Kako se teško ovo vozi. Da vidimo sada. Sada ide malo po ovim sporednim putima, da vam i to pokažem kako su radili. Volim ovaj dio puta, zato jer ovuda može baš brzo da se ide. Dobro. Klip moram uskoro da završim, zato jer je počela je oluja, počelo je da grmi baš. Video ću brzo da završim, samo da pokažem. Ovamo je vaša farma, neću sada tuda da prolazim.
ovdje mislim da uzgajate uzgajate goveda, ovdje baš imate svu mehanizaciju što vam je potrebno. Tamo ovdje onako baš je ono detaljno urađeno, samo ne znam, nisi sigurno može da se uđe. Može. Vidite kako to izgleda, ono je veoma prostrano i sve. Baš su ga dobro uradili. Može li šta? Ne može se internet ništa. Sada mi nastavljamo ovamo. Ovamo ima put. Imate put. Vidite ono jezero, to je baš nezgodno kada vam se pojavi u sred obaradivog zemljišta. U redu, ne veze što gazim. Ja ovuda treba traktorom, vidite, ovo je blato. Često možete tu da se tu zaglavite ako idete sa nekom teškom mašinom. Vidite kako su ovo dobro uradili. Već ste kao isprljali ste patosnicu od auta. Ja mogu da igram, da obrađujem zemljište na ovoj mapi ili na onim standardima što su došle. Ostavite mi u komentare na kojim mapama, predložite mi mape, vidite ovo, predložite mi mape na kojima bi mogao da snimam. Koje god hoćete, mogu da uradim i ovako uvodni klip i sve to što da vas uputi malo. Od sljedeće epizode u sljedećoj epizodi počet ću da radim na ovoj, počet ću da radim na ovoj mapi. Ovaj kamionet nema vješanje, već ovo, kad je mala nizbrdica ili ovo, on poskoči i mi izgubim kontrol i čudo što se ne prevrne. Vidi ovo. Sačuvaj Bože. Pokazat ću vam na kratko, ću da vam uključim. Imate da streamujete radio. Evo. To je onaj što dođe sa... Ovo je s interneta. To je sa interneta bilo. Dosta je samo da vam pokažem. To mislim dolazi sa igricom. Mijenjate, dobijate vaš radio izbor na broju 5 ga uključujete, a na broju 6 streamujete radio s interneta. Sad ću da vam pokažem kada vam se na imanju nađu ova tako da kažem jezerca, šta morate da uradite, pošto je ovo je čisto blato ovdje kada uđete ne možete da izađete. Ovo u redu, odavde mogu da izađem lako. To nije problem. Idete na escape, izaberete vaše vozilo, to je ovaj. Izaberete vaše vozilo, to je ovaj kamion, idete reset, vratio se, evo ga on ovdje i vi idete enter. Nego izaberete vozilo, idete enter, evo nas. Ne znam zašto mi je ovdje malo FPS-a. Mi se vidimo u sljedećem klipu, to je bilo to, ćao.